Salam alaikum. Nauna thérapie. Bonjour à toutes et à tous, partout où vous êtes. Eɗen salmina on nokku ka wonɗo mi anditina on donc nder Nauna thérapie. Hande le 29 8 mois 2023. Merci mon frère. Voilà. Diallo Youssouf, merci beaucoup. Partagez le live. Merci mon frère depuis l'Angola aussi. Merci. Salut Diallo, salut Kakuma depuis les États-Unis, Diallo Youssouf depuis UK. Hande le marɗo yoga e toɓɓe ɗe wawete sendotade siko ɗum Allah muuyi. No tawa e muɗum andugol tagu bana adama. Mana andugol on neɗɗo mo wonuɗa. Si tawi a andi piiji ɗin ɗi fof pet majji kono a andali neɗɗo mo wonɗa on, andu haray a andali niwre ma nde. Merci Adlam Dampo Diallo. Bani adama no mari ko wiyete darkness niwre. Ma wiyen ignorance mo majja goɗɗum. Si tawi ko majjaɗa ko nokku goo woni, haray lorra ɗum ɗon ɗum ɗuuɗata so wona hara a hawrodire mum. Mais so tawi ko majjaɗa kon ko e ma woni, haray ɗum ɗo wontante ko wiyete ko sonja aduna e akira. Merci Marouf Ba. The darkness of your life. Niwre gurdam ma, iɗa mari niwre molanade non. Iɗa mari kadi ndayi. Partagez le live, mettez le cœur. Tagu bana adama ngun no mari taaga. Tagu ngu tagaɗa ngu hingu mari taaga. Ɗum ɗo duwaɗa famde si tawi ko ya wuru kadna ɗo. Si wona ɗum a yahanay hunde ha nokkugo ma goɗɗum heɓe, taƴoɗa fes. Yimɓe ɓe wattama nanirde ala komi waawi. Merci Kessour Diallo, Chérif Kounda, merci beaucoup. Oui, parce que a andali tagu mango ɓenta kon capacity ko gaynata. Kala otowal ngal yiyata ɗo haray no windi e maggal ko honɗum ngal gaynata, ko dongal embere honɗum ngal wawata rondade, ko kiloji jelungal wawata dogude e nder leere goto, ko duuɓi jelungal wawata wuurde. Ɗum ɗo koko an e min moƴƴini, ko bani adama moƴƴini. Siko téléphone soduɗa a taway no windi ko honɗum oɗo téléphone wawata gollude, ko honɗum o wawata rondade, ko honno o wawata dogirde, garanti makko. Ɗum ɗo fof koye Allah ñemba. Awa an kadi bana adama hino gundo ma o mo wonanɗa suuɗede pimbi e kikiɗe. Si a famali oɗo gundu, siko jawdi wonɗa ɗaɓɓude ko ya dogu ɓawo mayri, andi a farji. Siko sonna wonɗa ɗaɓɓude, siko worɓe wonɗa ɗaɓɓude ko ya dogu ɓawo mum, siko laamu ɗaɓɓata ko ya dogu ɓawo mum, siko teddungal ko ya dogu ɓawo mum, kala ko doguɗa ɓawo mum a fodda e mum, na ɓawo wonete. Déjà a faami ɓawo wonɗa, a heɓata jawdi ha maya. Kala ko doguɗa ɓawo mum ɗum ɗon no ɓurma, a heɓata ɗum ɗon ha maya. Dogudu no wondi e ronkere e duppugol. Donc haysi a nangi jawdi an a ñamatani. Haysa heɓi laamu ngun a nafitorta. Haysa heɓi sonnajon gorkon an a nafitorta ɓay a dogay woni ɓawo.
ko honɗum woni ma doginde ɓaawo hunde nde ko niwre mande ko ɗumenta darkness majjere mande. Jawdi ndin no hato jini e ma iɗa hato jini e jawdi ndi ko ya andu ko honɗum woni jawdi ko honɗum addata jawdi. C'est tout ce que dont tu as ko ɗum hato jinɗa jawdi ko bani adama himo mari probléme ji mo mari muskilaji mo mari fitinaji suɓo e goɗɗum e ɗin probléme ji bani adama ɗon ɗaɓɓanaɗi dambugal solution. Si an a heɓani goɗɗum e probléme ji aduna ɗin dambugal jawdi aduna on yoɓete fi on solution aɗan a dogali ɓaawo jam ko majjere ma nde ñawduɗa moƴƴinɗo paɗal o ndaaru o tawi bana adama koyɗe makko ɗen himo soñji jooma koyngal ngal yoɓimo sabu konko goɗɗi ɗo. Winduɓe defte ɓen janni kala ko janni ɓe ndaari ɓe tawi ɓe suɓii gandal ngal ɓe janna aduna on ko tawata iɓe soñjori yimɓe ɓe soodi deftere nde ɓe wattiti o dogata ɓaamo laamateriji kelluɗi ɗi harana laamateriji kopi ɓe ndaaru population ji maɓɓe ɗin ɓe tawi ɓen no soñjori honɗum ɓe créi parti ji ma ɓe créi mouvement ji ɓe ñawdi konko jama on soñjori ɗon jama on ƴetti jawle maɓɓe ɗen wonkinji maɓɓe ɗin ɓiɓɓe maɓɓe halfini ɓe ɓe anda sino famade. Human nature have the capacity tagu bana adama no tagira ɗen noon udda men o hiɗen taagana honɗum noon taagana ɗen waɗugol ko moƴƴi waɗugol ko boni. Voilà, waɗugol ko moƴƴi waɗugol ko boni moƴƴingol bonnugol hiɗa jogii ɗi phase ji ɗo ɗi ɗiɗi kala. Merci Ibrahim Ba depuis les jeunes. Hiɗa jogii ɗi ɗiɗi kala ko ɗum si bana adama inni kaari no moƴƴi wiya ɗon no moƴƴi si nani aray mo kirɗa ay ko moƴƴi kon e makko yiwɗa. Si goɗɗo wi kaari no boni wiya ɗon no boni aray no kirɗa ɓay ko boni kon oya anda ino moƴƴi no woodi ko moƴƴi ɗon. Donc si ari haa ka dewgal ma inni alaka mi waawi ko ɗum ɗo majjamma human nature human have the capacity Allah no woodi ko waawɗa ko hombo jannuma ala ko waawɗa c'est le plus important. No gasa ko yumma ma ɗannimma kamɓe kadi ko ɗanninaaɓe haa heewtoyi ka rédigé jo ñaamirowo diina o no gasa ko pemma ɗannimma no gasa ko kramoko ma no gasa ko société mo wonɗa e mumo mais en réalité ko a ɗanninaɗo no woodi ko waawɗa anndi ko woni en soñjude buy e meɗen wona fof sen heɓi soñdia ko wiyete kon probléme ko yiyande wotere yiyete. Sa heɓi soñdia iɗa wawi yide soñdia o e yiyande bus e mais tawiyan ko yiyande wotere ko yiyande wotere a heɓi soñdia ka dewgal ma ko yiyande wotere yiyande kande suɗɗa nden ko yiyande fenaade soñdia mo heɓuɗa on ka dewgal ma ko moodi ma won ma soñjude mais ko ɗum tampinma ko kan haala ko moodi a yehiɓe firanima ko ɗum woni moodi e gorko na guutu moodi e gunaaru wona guutu moodi ko golle goɗɗo siko moodi no woodi ko gollanayma siko gorko ma noon a waray ko ɗum woni mais an a wi ko moodi imo honnuma
mo dépensude ma himo yurmimma ko ɓaawo jonnutude ma ɗi haqqeji ɗo sa nawni o ñawde an e ɓikkoye makoy jonnitatamo noon haqqe moodi ko noon haqqe moodi ko ya teddimo teddina konngol makko kon ɗum waɗi siɗe rewde Allah ko honɗum waɗi siɗa rewde Allah ko ɓay himo yoni sikke ala ko kanko ne addude hendu ndu wonɗa foofu ɗen ɓay yaali usine ka hendu moƴƴinde sikke ala ko kanko woni ko waɗi ruu wonka nder ɓanndu ma par ce que yumma ma e bemma annda no tagiraɗa sa foludire hay si tawi woɓɓe no sikki no ñawli yumma mum e bem mum coggu wonkin andu ɓen ɗiɗo annda ko honno tagiraɗa ɓe annda hay si tawi buyi hannde no sikki no ñawli yumma mum e bem mum coggu wonkin min nawna felli min nima ɓe annda ko honno tagiraɗa ɗiraɗan ɗam muynuɗa ɗam ɓe annda ko honno ɗam moƴƴinira ƴiye wonde ka ɓanndu ma nden ƴiƴan e kucce ɓe annda ko honno moƴƴira an wo yumma ma wo pem ma wo on fof fewte Allah subhanahu wa taala yetto mo weltanɗom an noon moƴƴo e maɓɓe moƴƴo e maɓɓe wono ɓe moƴƴorno e ma noon fendu wonɗa tasugo moƴƴo e maɓɓe c'est conditionné a heɓi ɓikkuga hawke a heɓi ɓikkuga dankaki goɗɗo danki moi je ne parle pas de ces gens ɓe wiyetake mawɓe wono oɗa kadi wiirtake noon moodi ma yiɗa wonde sonnajo ko wi sonnajo konno to wiya ko ɓengu an konno woni ɓengu himo wattutude ma e worɓe goo wiya on ko ɓengu ma on to woni ɓengu inna ala ko wawuɗa par ce que y a des enfants quel enfant ala ko wawuɗa esiraɓe amen no teddila heyka c'est pas ta femme c'est pas ta femme kono nana e ɓenna ɗon ko ɓengu fiyon ɗum a wawani ñawdude niwre ma nde ko nden niwre thérapie ñawdata sa sikki a yahay mocco sa sikki a yahay bile sa sikki a yahay baatini fiya heɓan ɗum ɗo yaltirgal tutte trop ko ko wonɗa wiide satan ko gere jinna ko ñanne woni a famali a wawali humpitade niwre wonde e mande ko nden niwre ɗa dowa ƴettude ndaygu wongu e mangu yonnoɗa niwre mande nde yiwata ɗon koy kono si a yonni kede a jaɓayde sa jaɓi niwre wonde e ma nde a famayde nde lornotama hande kadi merci Mamadou Lamane Dia merci beaucoup jonno en wi human nature tagu baɗo adama ngu no mari taaga moƴƴingol e bonnugol no mari taaga moƴƴingol e bonnugol ko ɗum waɗi si tawi tum baɗo adama on jokki derarankaku makko ngo ka ɗaɓɓere jawdi e ɗaɓɓere laamu wallahi so wattanani yiila o waɗay boneji hulɓini sa jokki reedu ndu ka ɗaɓɓugol jawdi e ka ɗaɓɓugol laamu eɗa wawi boneji hulɓini ko hakkille ɗen jokkata ko ɗum kala mo yiɗa no ƴetta décision feere immorde e so'andeji makko ɗin andu hewti kaw halko so'ande c'est-à-dire des émotions weltoɗa ɗo paf ƴetta décision watta yiila wona an noon
monoɗa ɗo paf ƴetta décision wona anno ka dewgal ka ɗaɓɓere jawdi ka huwondiralji ka laamu ne prend jamais des décisions émotionnelles ta ƴettu so an feereji so andiji par ce que sa sutti waɗugol ɗum hakkille maɗen hande kadi kañum kadi suɓoto ko wownoɗa suɓade andi a disaki hakkille maɗa. Ton cerveau est là pour te guider, pour te protéger, pour t'aider. Ko ɗum hakkille maɗe Allah tagir o yo ɗe hiwe ɗe suɓanoma ɗe ndaara so andeji ɗin ko humpitande so andeji ɗin c'est juste des informations no ay sida doginde oto tableau huɓɓay ɗon ɗon ce ne sont que des informations ɗin information ji ɗin humpitandeji arayɗi ɗon na ɗin ɗon ƴettinayma décision mana si tableau on huɓɓi nebballan ni kon ɗum ƴettinayma décision ko hakkille maɗe ko ya yaw ndaara effectivement joɗɗina hakkille maɗe ngara panikaki na yo rouge on huɓɓutu nebballan ni cewtoɗa cikkoɗa yaha sooda nebbal ngara. Ça, c'est l'émotion qui te guide. Quand il y a un type, il y a un confirmant information d'abord. Il faut confirmer d'abord. Il y a un ton à capoma, pour contrôler ndara effectivement ko honto nebbanɗam fewndi anda ko quantité emberje luɗowaɗa sodude ma si tawi hi lanni goɗɗum no wawa wonde ara capteur on koye fenante woni ara capteur ar ɗon ka ordinateur oto ko message fenade jo wadde essence lanni ka nder oto na yaara ɗum gara il faut contrôler ɗo garay human nature have the capacity for both good and evil. Hino mari dole waɗugol ko moƴƴi e ko boni. Kono non addata ha bane adama o lorra tawa kanko Allah no jonni mo taaga no jonni mo andi Allah no jonni en taaga ala mo jonnadi taaga. Jon non tawa kanko taaga makko on ko lorrugol ko sonjugol si o yaadi e goɗɗo e dewgal o sa'aymo si o laamike o sa'ay dewgal kadi ko laam si o naati e diina o soñjay si o kawtiti e goɗɗo o soñjay si o gollidi e goɗɗo o soñ ko ɗum waddata ɗum ko niwre makko nden non kaka nder niwre makko o wuuri partager la life eɗo wonde ɗo yimɓe puy ko nawnuɓe sociopathe ko yimɓe nawnuɓe si tawi banaadama anda ko wiyete ko thérapie no satti ko wiigol ko jinna ko ñande ko biile ko gere ko soro makko arti c'est pas possible no ko kawtal ngal ko taariɓe mo ɓen woni mo murdinde taariɓe na ko nandi kon taarondirta ayi bono e beyi no jillodiri ayi bonoro no jillodiri e beyi ayi beyi no jillodiri e bono ɓenna ko l'entourage kono ɓalejo no yurmi ko ganduɗo nanata wiyaɗo de no janginanta sifari haalaji kaare bona kanko o bona o bona e monde bomɓe hey enen kadi Allah faabo en sendindiren gandal e koppi Ali Barry, bonjour mon frère. Mamadou Lamara Nadja, bonjour à tout le monde. Domarin. Si tawi hiɗa jogi doole waɗugol ko moƴƴi e ko boni e lintay ɗo piiji seeɗaji si ɗin ɗon manki e nder gurdam bana adama sikki ala o bonnay. Lack of empathy wasugol yurmede
wasugol yurmede bana adama on tawa yurmede ala no wodi yimɓe ɓernde maɓɓe nden mi wondiri Allah tagdolango ɓernde maɓɓe nden ko hayre no koko ɓeynata fasiki ɗum no heewi noon ka dewle e perfe no heewi ka laamatiri no heewi ka diinaji ka yaasi ko malaikaɓe ka yaasi ɓe jogii mbodo danketeeɗo hiweteeɗo dépenseteeɗo ka suudu ko satan ko jinnawi ko ngil jinnawi ɗon naɓata bus mocco phase makko ɗimmo on ka suudu ko satan ko ngil jinnawi ɗo naɓata bus mocco yiyata goɗɗo no duupe no ɗeɗɗe lo demon e ala maison kanko tigiri yoɓata mbuɗɗi ko ɗum waɗi o yiɗa thérapie ko ɗum si mi yii goɗɗo ko demon ma on wonɗa landade fi waɗugo thérapie ɓeyete futu c'est futu jinnawi won ngile mangi lo démon humain cheytanul ins ko on wonɗa landade permission fi waɗugo thérapie ala c'est fini mais kono parce que mo andi kanko thérapie ko awareness ko pinal ko yiɗitagol sa yi cheytanoru mandu mais il va perdre son pouvoir ɗo e wala mateede leydi ɓe jaɓata jannude on ko findinta o yaw ndaara ko ndu wona jannede ka école ji yaw ndaara ko ndu wona jannede yaw ndaara ko wona jannede no yuuru yaw ndaara ko religieux ɓe woni e jannu yaw ndaara ɓe ɓeydata bani adama hay furs sa fini ɓe gerɗa hon ɓe laamora hon si a anndi ko haqqe ma ndiyam kuura laaw cellal sécurité ɓe wawatama noon jonnude ɓay tumi ɓe ƴettude koye ɓe jonnude jonnoy ɓe ƴettude ɓe jonnatama gandal andinay ngal ma ko a hombo kono nu gaynata merci wayiso kaniba ɗo garay wasugol yurmede si goɗɗo woni tawi yurmede ala e wonkimma mi wondiri Allah tagdollal on o lorray harmful action mi jitiɗa wonde bana adama mo yurmetake wakkilotoɗo ƴettugol jawle saakita naɓa yimɓe hajju jonna bandiraɓe ma jonna biro ma jonna pem ma jonna kawte jonna kawuraɓe ma mais an on a fodda e mum waɗaka hakkille ma himo moƴƴi hon moƴƴere on o sooday ɓe woni himo andi kiile himo andi ko o demon ka suudu himo andi so sa'ima himo andi na bani adama kanko himo andi na bani adama si o sa'ima a wata daranade hoore ma ko ɓen noddata ko ɓen andi si a jooɗoto sa jooɗota himo andi kanko na a bani adama nde on ɗo mo andi an na a bani adama anduɓe fimaɓe sa wonay sa wonata sa ɗanta ko sa ñamay sa ñamata ɓay an tuisen cadavre ko ton o dépensata l'image extérieure donc ɗum waɗi simi yi goɗɗo noyenna ɓe faama honɗum an ko cheytan on sutiɗa kanko gamɓe ko malayika on ɓe sutiɗa o ala waɗirde ɗum fii mo yiɗi ɓe o ya luddo e macca nga ñande noon annduɗa iɗa mari doole suɓagol mo wonda e mo serta iɗa mari doole suɓagol ka wona e ka wonata iɗa mari doole jaɓugol e ko a jaɓata nden ñande mi pasa ko an o jonnata so tawi o wonda woy
si maccuɗo murtali o hoɗɗa e wallede sa wallimo ko an ɓanni sata e sa wallimo yawde o inna wonɗo mo maccinninɗa anani kaari kawila kaari ran bonno dewgal ɗum ko dewle o ko dewgal ko yuru meɗe ƴettu bikki winda windu ɗum ko yuru meɗe e wallidirgol windu ɗum kadi e teddungal ɗum ɗo wiyete dew ko wona ɗum ɗo ko wirtidirgol sa'idirgol e halkidirgol wonno mbiɗa joom bonjour mon frère Nassir officiel depuis le Sénégal. Merci beaucoup mon frère. Voilà un frère dans la spiritualité que je respecte beaucoup. Merci Bachir Diallo. No tawa kadi ko tawata ha bana adama tawa dole ɗo jogi ɗen kaka laawol bonnugol o yarata ko ɓeynata kon sociétal influence, c'est-à-dire jamanu mo woni e mum on tawa ko ɓen ɗon fooli hakkille makko ɗen. Merci Aliou Dialasso, merci mon frère, ça c'est l'un de nos sponsors, merci beaucoup depuis Lisbonne. Oui, andi jamanuji ɗi wonde nge mum ɗin tawa ko ɗum ɗon woni ko jogii hakkille makko ɗen. Goonga jama on ko goonga makko. Misal si tawi ko min nawna selli woni ko jombi o ɗo sonnajo andi jamanu mo wonɗen e mum on no konti o mo mi jombi ɗo ka hakkille ko min jeyi ko alam an o heɓata gonga e hoore kanko wala droit na fof noon ɓuri heewde ko si goɗɗo no jogii si faɗi faamuji ɗo waɗa e boneji huɗɓini min nawna selli ko misal mon ƴettude ko min laamiɗo donc ɓe mi laami ɓen woodaka, ce sont des sujets, des objets ko Allah lamminilam mi laami ɓen ala haqqeji. Merci Oumar Diallo. Min nawna selli si tawi o entreprise ɗo ko min woni PDG o min woni lanɗo golloɓe ton ɓen e machine ji ɗin ko gootu mi soodu fof ala droit ala kaɓe wullito ko société on c'est-à-dire koko yalti e macca ngaago diina kon ko toon ƴettuɗen politique ko toon ƴettuɗen donc ta sikku ɗin sekkelji ɗin blessure ji accitiray ni bani adam ɗum waɗi si waasuɓe no ɗuuɗi ɗum waɗi si tampuɓe no ɗuuɗi a toɗo pauvre c'est-à-dire ɓe hoolike ɓe ala droit ɓe hoolike jawdi naafi maɓɓe ɓe hoolike laamu naafi maɓɓe ɗum ɓe wona jannede bimɓe kiikiɗe ka politique ka école ka duɗe tous na c'est pas pour eux ko woni fii maɓɓe ko aljanna on ko fii maɓɓe ɓe faami ɗum ɓe hoolike ɗum ɓe jaɓi ɗum goonga jama si wona ɗum gorko a anday wona an humi dewgal ngal ka ko a humi dewgal ngal non a humali dewgal ko julɓe ɓen jooɗi ma moko baaɓe ɓen jooɗi humingal wona an humingal na sonnajo humingal ko e sabu honɗum waɗi si ɓe humingal ko e landade immorde landal ma e landal sonnajo e yimɓe mum ɓe mi fillito
Merci mon frère Bente, un de nos sponsors aussi depuis l'Angola. Merci beaucoup pour le soutien. Hein? Fillito. Nde dewgal ngal no hume ɓe ceerno tedduɓe ka juulirde ɓe moko baaɓe ka cuuɗi aruɓe kon ɗum addi ɓe ko an landi an e yimɓe ma ɓen an gorko on sonnajo on e yimɓe mon ɓen ko haldigal mon addi ɓe huma si goɗɗo e mon landoyke kadi ɓe wawi artude ɓe firta laaɓi ka laaɓaɗe mana ko ahdi wona humede c'est un contrat jon noon si tawi le contrat n'a pas été respecté ahdi ndin hunnaka hiɓe wawi kadi artude yimɓe ɓen no wawi artude firta ko ɓe humunoko kon ɗum famini gorko on ko kanko firtata si o firtali firtetake l'esclavage kon ɗum famini sonnajo on o wawata landade yo firte komo humali on firtata komo humali on jeejete mais no ɓoyli ko ɗum ɗon wiyete diina yimɓe le religieux ko diina yimɓe ɓen waɗi si ɓe innima ɓiɗɗo julɗo waɗata ɓiɗɗo peppale ko naafi ɓiɗɗo julɗo ala ko julɗo woodi ɓiɗɗo julɗo ala mo kala suɓanto hoore mum diina mum kan ko julɗo woodi ɓiɗɗo julɗo ko ɗanningol mo ɓay ko mawɓe maɓe rewata mawɓe maɓen ko Allah ka ma donc ko ya ɗanninire mawɓe maɓe ɓiɗɗo julɗo ala ko julɗo woodi ɓi julɗo ala ko julɗo woodi ko keefeero woodi ko shirkowo woodi ko naafiqi woodi ko faasiqi woodi ko kala ƴettana e hoore mum fii ko a julɗo holla ɓiɗɗo ma on ko julɗo jamais buy ko julɓe hannde ɓiɓɓe maɓɓen ko heeferɓe buy hannde ɓiɓɓe mum ɓen ko julɓe mawɓe maɓɓen ko heeferɓe faasiqiiɓe naafiqiiɓe kono kadi addata bani adama on tawa human capacity doole ko bani adama jonna kono tawa kanko kaka boni ton o gollirta no tawa e muɗum koko wiyete idéologie luutodirgol idéologie ji ɗin hoolareji ɗin findeji ɗin kala ko nanda idéologie fi Allah e fi diinaji fi ko bani adama hooloto si tawi bani adama on kañum o wawali faamude ko wiyete kon hoolare believe ma needi valeur mo kala no hooli goɗɗum mo kala no jogiti goɗɗum hino wuurude e ɗum ɗon ko goonga o tigi kanno hay si tawi ko fenande an ka ma kanko ko goonga noon ka makko wano an kadi hoolorɗa goɗɗum noon jogitorɗa goɗɗum sa wawal teddinde sa wawal teddinirde mo ɗum ɗon sabu jonnugol mo plein droit konko o hooli ɗon yo hoolo ɗum konko o jogiti ɗon moral yo jogo ɗum o wuura gurdam makko o tigi waɗay ko wiyete kon violence e hoore yimɓe ɓe o gollitira e capacité doole ɗe Allah jonnimo ɗen o bonna jiiɓa société o parce que kanko mo mari ko wiyete kon hakkille fermi hakkille merci David Palmer l'infatiga merci Kaniba hakkille fermide c'est-à-dire hoolareji luutodir si tawi tum bani adama on kañum no jogii doole o anda hoolareji ɗin no luutodiri o masimbinay o waɗay fitinaji ɗi gooto wawata andude ka hatti
no tawa ko watta bani adama gollitira doole makko ɗen o ronka ɗe gollitirde ka moƴƴi ton o gollitira ɗe ka boni ton power struggle piirgol fii laamu ɗo noon piirgol fii doole ko wonde tuma goɗɗo piirata fii doole ko tuma bana adama o faala huuɓindaade ko huuɓindotaako bana adama wata huuɓindaade ko ɗum yimɓe ɓe miijoto alaa ɗen doole a wata huuɓindaade ko ɗum goɗɗo haalata 99% soñjaaji men ɗin ko e wullitaango men gon ko faalegol huuɓindagol ko wonaa e taaga men piiroji men ɗin ɗi fof pet mayde 99% soñjaaji men ko nde bana adama immino dari womo faala huuɓindaade ko wonaa e taaga makko soñjaamo fof ko ɗon woni a waata huuɓindaade hay gooto sona hoore ma hay gooto kono woni e taaga ma ina waawi wiide ko ɗum ɗo mi ñaamata ñaamaa ɗum ko ɗum ɗo mi haalata haala ko ɗum ɗo mi suɓotoo suɓoɗaa mais goɗɗo goo alors là faalegol huuɓindagol ko ɗum woni addude soñjaaji ɗin ka ɗaɓɓiriiji laamu lando ɗuuɗaa goy ani kalalami lando ɗuuɗaa lando ɗuuɗaa kono si tawi bana adama noon ko ɗaaniiɗo kala uddutuɗo deftere wenna ko lanɗo woni haalde fimum no lando ɗuuɗaa ɓiɓe toon mais ɓe ɗuuɗaa lando ɗuuɗaa lanɗo ko wiyete ko lanɗo yeesojo ɗi piiji ɗo fof waray mo janngiɗi ma o jannitiɗi ma o tefay fii majji o annda bana adama on no jogii doole moƴƴingol e bonnugol si o yaari laawol teereral kaaku o bonnay si o yaari laawol hakkil o moƴƴinay watta yilade lanɗo ɗuuɗa jokkuɓe diina wahina kan ɗuuɗa de ɗuuɗa no tawa kadi ko addata bana adama o gollitira doole makko bonnay ɗeɗen lack of education waasugol gandal aɗo non no kirɗi gandal fuɗɗo haalde fi diplôme ji ono enen ɓalejo kono en heɓii ko yurmi kono ɓalejo heɓii ko yurmi na noon ɓaleɓe ɓen fof no wodi watkiliɓe hakkunde ɓaleɓe kono en heɓii ko yurmi gandal si tawi ngal wonda e pinal awareness nga wiyetake gandal gandal si takkake e maggal ko wiyete ko pinal nga wiyetake gandal par ce que jannguɗo on tigiri wata nafude hoore mum na noon fere goɗɗo lorraji boyi no hakkundeji jama o angal gandal boneji pusi a yiya yimɓe no waɗa ɗo nange soke ma waɗa albalawuji si a yewtidi e waɗuɗo a jentike mo hoolare wonde mo noddude e waɗi goɗɗin piiji ɗon a taway ko majjere ka diina o ka politique o ka ɗaɓɓere jawdi o hiɗen waɗa piiji si tawi o tigi jannguno fii mum wallahi billahi tallahi o waɗata andi ko honto janfaɗa allah inni janngu goɗɗo ari firan ma firo religieux ko Europe falla yawde nene awa janngu fii Europe ɓayɗa andi yumma ma e bemma jogande nde ɓe jogino ma nden sa yehi a jogike ɗum ɓikkoye ma koye ton ɓe jattay koye ko Europe ko Amérique falla yawde baba janngu fii Amérique atto a yawde
si a yehi neydi ndi yumma ma e bemma ndin jogino ma gande sa yehi a jogi ke ton goɗɗo ndin neydi a ardata ko jawdi fa laɗaɓude ni awa jangu fi jawdi so wona ɗum a naata joni e kaso ma naata ida doga ɗo hiɗa ƴawra ɗo lampu gerto jangu fi jawdi o en haja kaare udditi place kañum kadi udditi no naatude no yaltude ko woni naatude annda ko woni yaltude annda no yeeya tun no yeeya bu awa kaare o dogi attaw doga ɓe inni janngo inni religieux je wiima so janngi jullude o jippinaani o ŋaañi ke defte cewɗe seeɗa o yeeyi kono janngi o totti farilla Allah adduna ko hay buga gonno duwa janganeede awe yewtudugo le sonnaajo ka suudu koko jangete ɗum gonnoɗe ka thérapie honno bana adama wawata yewtudude wondi ɗum sonnaaɓe ɓuyno luuɓe e wono koko moƴƴo alaa ko yewtide e mum ko ɗum feetide mum alaa ko debbo ɓuri yiɗude hewtiti jenteede mowleede nananeede wacceede kono baba o wima kañum ko soro mum arti ko kañum darni suudu oymo darni suudu mi on liwɗe ɗo dépense sino ka yaasi no jalde si ari ka suudu booɗa yeeso nga sikka e cabinet alaa ko gorko ɓuri yiiɗude hewtiti teddugal wuppugol defugol pocc ɗum fof mo wawi waɗande hoore ma alaa ko gorko ɓuri yiɗde an sonnajo hewtiti le respect janngu fi gorko so faali taw ɓeɓɓe wonɗa noddude wawanama hay hunde ɓe annda fi koko ɗaani wonɗa noddude siɓe heɓirde moodi ma seeɗa kamɓe ko malaikajo tiwa murila ba may lack of education koye paygo ko yiyata fof no doga ɗo soñjo in taƴita désert taƴita fubbo innano yawde mais janngu fi o désert merci Mamadou Romeo voilà inde men client depuis langol janngu fi désert o kon woni ndi jaari ko honɗum woni e mayri ko honɗum e yimɓe woni jindude e mayri c'est braqueur c'est trafiquant ko honɗum e yimɓe woni jindude e ndi jaari janngu fii ka wonɗa rewde ɗo hiɗa yawde Maroc Tunisie janngu fii koye arabu hoy gokkoye makko c'est des vrais criminels naaɓe fof janngu fii maɓɓe janngu fii ɓe coxere ɓe c'est cannibale janngu fii ɓe joni a naati janngu fii Europe ɗo ya lumbude janngu fii ton o wonɗoma neldude ɗo mbuuɗi o wonɗo tirade photoji addane iɗande gongollude woyi no yorumi janngo joni a naati konno woni de tawi ko soɓe o lootata kon ɗum ha wantoɗa ko golle ɗo tugol kadi ɓeɓɓe ko golle dankagol nawiɓe ko golle c'est normal ko c'est du travail mais sa faamu no fi mum addo a yawde c'était ɗum koye habbo kaydi ka kiikalaare wano ma koyo teete janne wa boo koya jaɓu par ce que ɓe ƴettata ira iwdi ga e neydi ɓe accite ka leydi maɓɓe e ndin neydi ndi iwduɗa ga ko beeɓe waɗa formatage ɓe fitta ɗum ɗon ɓe itta fest ɓenna intégration alumani ɓe naade no ɓe jaɓa mais hay kiikalaare yiwi gaaki no nde irede wa boo no yurmi janngu fii hunde nden atto a jahande nde ko ɗum Allah wi lack of education hira faala laamu gori janngu fii laamu naya janngu fii CEDEAO naya janngu fii Nations Unies naya janngu fii euro député landaɗa ko leydi gondi faala laamaade janngu fii ndi leydi
jam ko honno yimɓe ɓe miijidorta ko honno systéme o wayi mi haalne ɗo gunndo gooto systéme o ñaamay neɗɗo gooto on o naafi yiɗa moƴƴi so a naati e systéme mo moƴƴa moƴƴano man to hunde wootere an hiɗa moƴƴi so a etike bonɗo yo moƴƴu kanko o moƴƴata kono noon wota yejjuto kanko o ronkatama wadde bonɗo ɗum woni wondugol e bonɗo c'est très dangereux mi filli ɗum an hiɗa etade yo bonɗo o moƴƴu hiɗa jokki hiɗa waajade hiɗa gollude hiɗa tafude hiɗa wifude fi bonɗo yo moƴƴu kanko yo moƴƴata kanko boni an noon moƴƴuɗon a luddata e wadde ma Allah lanni haalde alhaabi sa alhaabi koye soɓi koye ko soɓi ko je peux pas bien dire ça en arabe ɓay jooni mi janngi ɗo kalfe j'ai un peu de problème avec les gens soɓuɓe a faamaɗi ɗum laaɓuɓe tayibuna tayibaati ça ce sont des versets qui doivent donner à réfléchir enen wi iɗen ñeeñi meɗen faami no tawa ko watta ha bane adama o gollitira doole ɗe Allah jonnimo ɗen fi bonnugol taarikaji fenande wallahi mo kala yo eto si tawi a jentoto taarika tawa koko laaɓi kon jentina si tawi ko fenande nde hiɗa wawi tippude nden fenande taarika ɗo waɗa albalawuji huɓɓiɗi mi alanta on gonga 99% taarika man on ko fenande fus fenande ɗum si paygum magum iwi ka école maga duɗal sa yi toon taarika ha townu kaye ka windi ɗon daara moƴƴa daaramo inna ayrum ɗo ko beppale jonnitama a findini goɗɗum ko hakkille makko si waddi kaye no wi ko mathématique inna ko gonga biologie ko gonga science ji kono kala ka windi histoire townu kaye ngu yeƴa ko waɗa ko ni sofintinaga leydi yeeso makko na ko beppale so wi ka duɗal o ari o fuɗɗi kama winnude jinna ñanne me eyi innimo ko beppale karam koma fus anda on wonɗum haalande wi jinna fus o anda ko beppale te a sauvé l'enfant kala ka aya qur'ana windi innumo ɗum ɗo ko gonga kala ka o jangi aya qur'ana inna haqqu ko luddo en beppale tu es en train de réveiller son cerveau o anda e jakka wana jannowo wo jannata ko laaɓi ko hay jannoɓe ɓen hiɗa duwa ƴewitade ko ɓen ma jannude ko may par ce que taarika yewtay fi hareji yewtay fi colonisation si a anda haqiqa hare nden anda haqiqa macca ngan ko cycle of vie c'est à dire ko hare nden hare ɗon nde ruttoto kadi e hoore mum on macca nga ko ɗon ruttoto kadi e hoore mum automatique par ce que on woopi taarika mum a woopi wallahi a wonde a anda taarika ma on ɓurma moƴƴande a jogade taarika penare par ce que sa anda a etoto anda mais sa wi noon hiɗa andi ɗan affaire mi dambugal no tawa ko puusata ko noddata banaadama e gollitirgol doole ɗe o jogii ɗen bonnugol mental health nawnaare hakkille voilà ko ɗum ɗon min waɗanta thérapie nawnaare hakkille mental health si goɗɗo no nawni ka hakkille makko o ƴewitotaako haqqe wondiiɓe makko yo on wuuru ngurdam bani adama o jaɓata mi filli toon si moodi ma no nawni ka hakkille o yurmetaake ma aduna si ɓengu ma no nawni ka hakkille
o yurmetake ma aduna. Hakkille ɗen si nawni c'est fini. Andu ko wonɗa yiwde ko woni yiwde ko naaguɗo. Andu bane adama wona huude wotere wonɗo yiwde, koko woni ko woni yiwde. An kadi ko wonɗa ko wonɗa yiwde, ko hunde wotere wonɗo ndaarde. Mais kanko koko woni ko woni yiide hunde nde. Voilà, on ɗiɗo on yii ñaakil ko ñaaki wonɗo ndaarde, o kulaar wonɗo ndaarde, ko mboddi wonɗo ndaarde. Andu kanko na ñaakilo woni yiwde, ko mayde woni yiwde, ko an woni yiide juuri. O moƴƴere woni e makko, kanko ko warata woni e makko, ko kulol. Na hunde wotere wonɗo yiwde. Si tawi banaadam himo mari nawnaare hakke, trouble de personnalité, maladie mentale, ɗum noon no heewi kamen. Kono ɓay lekki kin ko wiigol ko mocco ko piiniri nasi ko tarde ala ko goɗɗo wawani. Koko ariri noon seeɗa haa jogii ngurdam maɗa. Hiɗa waawi bi isnillahi waynodirde mum kadi seeɗa so tawi a anndi niwre maɗa. Kono noon goɗɗo no luugo ma no wancino gera kombo geru ma, kombo waawi gerde goɗɗo. Si goɗɗo no waawno gerde goɗɗo ɗon sukkude ɓe lamɓe bomɓe wodete no. Si o waliwjo ma no waawno torade e hoore bonɗo, ɗa sukkude o yiɗantama ɗum bete. Ɓay kanko tiri mo soñji immorde o lanɗo ponɗo, ɗa sukkude o innatano Allah e ittanan ɗon kaari. Si goɗɗo no waawno majjinde tuubeeli yimɓe, ɗa sukkude ɓe patron ɓe ɓuttinayno emo tampi kanko mo waawi ɗum ɓe ɓuttinayno. Mawdi. No tawa ko wonta sombo haa bane adama o gollitira doole ɗe o jogii ɗen o bonna o lanca ko wiyete influence of media, mana ɗi radioji, ɗi téléji, ɗi réseaux sociaux ji, kala ka humpitandeji iwata. Si ɗum fuuli hakkille goɗɗo, si Allah faabaki mo, ɓe waɗay mo radical. Bone on o yiya ɗum no moƴƴi, o yiya moƴƴere on bone. Buy no nawni ɗo e laawol politique. Iɗo yewti ɗo yimɓe affaire politique ko nawnuɓe, koko ñawina radio ji ɗin, téléji ɗin, réseau koko nawni. Consommation ji ɗi woni tadi ɓe fuɗɗi consommude des informations politiques ɓe ɓendaali. Par ce que anday taw ko non politique. A anday taw kon mawɓe ɓe mbawɗo si goɗɗo yewti goɗɗo ɓe na terte accu waɗugol politique. Kono ɓe kamɓe ɓe faam ko sama kala e janfa e penale e ɗaynidiro e nguya e bandiyagal e salteyagal e bete ka siɗa yewtude fii hunde hiɗa andi fii mayre haray bete no woodi haa ka yahata e no gerdata. Mais sanga sitti a sikki politique ko goonga, no politique ko fii ma ko leñol, ma ko iwdi, ma ko diina, andi wallomo ala. Hiɗa waawi masimbinde waɗa masiboji hulɓini luttina yimɓe mum ma an tigiri lutta e mum. Fii honɗum a waawali faamude influence of media. Hiɓe mari doole ha kala bana adama marɗo taaɓa jentegol mo waawi rewde ɗon o manipula kala mo faala. Ɓe journaliste ɓe wonɗo yiwde ino woodi e maɓɓe aray ɓe yewta piiji ɗin no woniri noon fii e humpito koni feƴƴude. Mais no e maɓɓe kadi maɗɗinteɓe ko laamu ngu ma ko politique ma ko o ka diina faala yanano hara konko woni haalde ɗon ko o maɗɗina. Yaw ndaara joddi maɓɓe nde, yaw ndaara salaire mo ɓe wona yoɓede, ndaara ngurdam maɓɓe ɗam tawa yaada. Joddi ndi wona yoɓede ni o wata heɓude oto o wata fawtade ɓengude. Yaw landoɗa joddi journaliste ko jeri ɗi mbuuɗi ɗi woni golliti on to ɗi woni yiwde ko parce que goɗɗo no ɗa voilà himo kan niwre to a suttotako ma ko on arata maɗɗinamo ko ñawinta ngane mani ñay sa nawni noon ga goɗɗo yima ware ɗa way wa radio bonɗo
radio bonno hala ɗum ina wawi wadde ɗon masibuji huɓɓidiɗi kala bana adama luutodirɗo e ko an wonɗa e mum ko ina wawi mo warde ko an ma lutta e mum ma luttina e mum fi honɗum aɗon ko andude o média ɗo ko honɗum woni golle ma anamo kala yiyata réseaux sociaux no dari no haala woni haalude fi jonnugol ma humpitande laaɓu goɗɗum ko maɗɗinaɓe jabu ɗum ɗo ñaama tuuta ɗum ɗo e koye yimɓe ɓe hoore ma nden no heewi tew bebeji miijoji yimɓe ko wawata lootude ɗum ko thérapie hoore ma nden no heewi tew soɓe jaañe ko yimɓe diina hibbata ka nder hoore ma ça n'a rien de réel c'est très très important ara ka lannode yewtere men e ara ƴetten quelles sont les solutions nayen ara ɗo tun e haargo merci Diallo Elage Talaba merci mon frère merci ma sœur Idiatou Niane merci beaucoup à tout le monde haray an gorko ekkito jentagol sonnajo ma on tuma tawi moral makko on no cippi an sonnajo ekkito jentagol modi ma tuma tawi fewndo ɗon gurdam makko ɗan no yehi ley mo hakko fen ɗon o ɓuri hatto jindema kala noon bana adama wawɗo ƴettude waɓutu o jento neɗɗo wano makko tawɗo fewndo ɗon alhaali neɗɗo mo woni jentade no cippi andu ko neɗɗo marɗo valeur ko bana adama noon ko ɓen sifa ɓen noon duwa ɗuɗde kadi par ce que nodimɓe ɓe sendidira non sendidira bana adama fewndo ɗo sana ba bacheli moƴƴaka makko fusseede no wayi tun ko galaɗi no yaha en wi garande lawol ga bon mo hendaki ko laaɓi kon ko yo dogu ɓaawa piiji wonɗo dogude ɓaawa piiji no wawi jentade goɗɗo par ce que wonɗo dogude ko e folotira woni baba sa yi modi ma no folotirde yimɓe bange jawdi ma ko kañum woni lampu gerto musidɓe mum ɓe ma hoɗo mum kon yo Allah walle yalta e ngal dewgal sina ɗum hara gaynaɗe sa yi ɓengu ma ko lampu gerto ko an e makko woni folotirde kanko ko e ma o folotirta an kadi a gaynaɗe debbo ma on ƴettama concurrent wo ko dewle wallahi an a gorko sa jonniti sonnajo haqqeji makko ɗi a formimo a daranike mo hey hay ko o jeeyi kon a taway ko an jeeyi ko wano noon kadi sonnajo sa accompagni gorko ka ngesa makko ka ɓiɓɓe makko ka gurdam makko a taway ko jeeyi kon ko an jeeyi wonay woni hunde wotere mais dewgal mo kala no fewti oya no fewti Makka oya no fewti Rome oya no fewti ka Firawna oya no fewti ka nelaɗo mais kon ɗum kasirta merci kadi ka Jaliou Sow jazakallahu khairan merci beaucoup Amadou Wuri merci beaucoup joni ɗe garde ko honto ɗi probléme ji woni ko hon merci Ousseynatou Massé honto ɗi probléme ji woni kala ko bana adama yiɗi kala ko bane adama yiɗi andu kulol nangay mo kisa oui sa yiɗi tum ɓaawo yiɗugol ma automatiquement kulol ngol no arde naata jogo sa wawali famude fi ɗum ɗo tu vas souffrir kulol sertugol sa yiɗi jawdi hule joni sertugol e mayde woyi sa yiɗi sonna gorko a hulay joni sertugol e ma ko ngol ɗo giggol wiyete giggol boobo par ce que a finanali hunde nde a daɗata a finanali a daɗata ko giggol boobo nde wonno o taga naaka imo yiɗi maw makko ɓen donc imo huɗi sertugol e ma ɓuriyata boobo no wulla
ko ngol non kulol politique on ɓeydata e ma, ko ngol kulol religieux on ɓeydata ma. Si minni religieux wona fof no wodi wonɓe noddude e diina Allah kam pimɓe e kikiɗe, minen fof koye ɗum men faami seeɗa. Par religieux yiɓe andi, ɓe woni haaldinde ɓumen yiɓe andi ko homboni haalde, ko hombona haalanede. C'est cannibale religieux, yiɓe andi de qui je parle. Haray solution arana on koya ƴettu wonki maaki humaki ka ɓundu. Wonki maaki woni humaki ka ɓundu. On to yiwɗa ko hombo adduma ɗo, ko hombo ko hendu hombo wonɗa fofde, ko ndiyam hombo wonɗa yarde, koye leydi hombo wonɗa jinnude, ko aalaji hombo wonɗa gollitirde. Allahu subhanahu wa ta'ala a humaki taw. Sa humike ton a hulay koy, mais kulol ngol haɗata wona bane adam, haɗata ƴetta décision ji nafayɗima. Kono si tawi a humaki ton a suusata sertiga. Jawdi tandiyane ya naata e ñamade, iɗa andi a perdi, iɗa andi a perdi kadi jannay. Wiiɗa o waɗɗa ɗon moofo maafa, joni ko onno woni e beteke hari a joganaki goɗɗo, joni ko onno woni a heɓi kasuji ɗiɗi, a perdiɗa jogani yimɓe ɓe. A wi debbo wi serta e ma ñeñeñe, gorko wi serta e ma ñeñeñe. Si o posonima, julɗo goto duwaka du'anade fure, ko ɗum kay min mi duuɗa du'anago fure, par ce que mi anda sona wartiɗo. Namna selli ɓe du'ada wiyata minnata amina. C'est quel cadavre qui est là d'abord? Par ce que min siko lampe gerɗo mi du'antako, gaño wonki mum no sunna hoore mum no weltina yimɓe. Min mi goɗɗo wi du'antako lampe gerɗo minna amina. Mi anday fure on taw si mi inna amina mami du'o. Na fure ɓe du'ante, goɗɗi ko wartiɗi. Ay jammaga Mansour, merci. Goɗɗo wi o faala kam, ayni o gono si o posonima ko na wartiɗo. Goɗɗo wi o gondata wi ñeñeñe, si o posonima na wartiɗo. Ko ngol kulol ko yiɗaɓe ɓe huli ñammade affaire jawdi, ko honno woni royi tawi simi nawi mi goroje mi ɓuri yalte on calculatrice. Hanki na e jungo ma woni, jango na e jungo ma woni, ko hande woni e jungo ma, ko honɗum woni ko duwaɗa waɗude hande. Nawna seɗitiraɓe ko ɗo ndikka o woni, an e Allah ko hande yidoto, ko hande an e Allah yidoto. Ok, jonno ko honɗum hewtini julɓe ɓen e oɗo alhaal. Merci Diallo ko ɗum hewtini en ɗo. Andi Allah subhanahu wa ta'ala iɗen juulude, iɗen hoorde, iɗen ittude zakka, iɗen yawde hajju, no jangede e enɗan no tokkede, machallah. Kono ñaawitirgol shariaji Allah ɗi ko honto fewndiɗen ɗon. Enen hiɗen wiide ñaawitirgol shariaji Allah ɗin ka gurdam men ko nunɗal. Naam ko nunɗal, kono na ɗon hatti. Ñaawitirgol shariaji Allah ɗin ko dewal, ko dewal. Hiɗa hoorde, kombo wiya hooru ko Allah. Ko ndu waɗi siɗa hoorde, ko tottugol dewal. Kombo wiya hajju ko Allah. Ko fi honɗum wonɗa hajjande, ko ɓay ko kanko taguma, hiɗa tottude dewal. Tawide ka dewal, ka jonnutugol mo jeya. Gollitirgol noon sariyaji makko ɗin ko on to jeya, ɗum ɗon na dewal, ko on julɓe me ɗum ɗon tawaka ka gurdam mon ka. Ko ɗum nanta neɗɗo wuurɗo e fedde on no inna ka waɗugol des excuses, addugol gantoji, jasubinama baneji ɗiɗi ƴettuka haydi kam o feray fus.
o fenay fus siɗa jaasi wiiɗa jaasi, siko a naafiki wi ko a naafiki, so a gaynata wi a gaynata. Wona Allah suɓinma, ka ko Allah suɓinma, Allah suɓintama boneji ɗi. Allah ko suɓinayma ko hino bone on, hino moƴƴere ɗe, ko noon Allah suɓinayma, hino laawol aljanna, hino laawol yiite. Allah ko noon ko bani adama suɓinayma boneji ɗiɗi. Kon ɗum hewtimma accugol suɓande Allah nde ƴetta suɓande bani adama. Ko on ɗum on bani adamajo ɓurma, ko ɗo ɓurma? E ngaray noon yewten ko honɗum o ɓurma ha tawi ko kanko suɓinayma. Ka gollata ton a ñawitirta sariya Allah, hakkude ma e ɓenguma a ñawitirta sariya Allah, ka taxi ka doginta ɗon a ñawitirta sariya Allah, ka association mon o ñawitirta sariya Allah, ka nder juulirde mon o ñawitirta sariya Allah, ka hoɗo mon o ñawitirta sariya Allah. Donc wata on felu laamu ngu. Awe hitta e mon ko tuma hitti e mon ɓen lamɓe koye mon iwata, ko teddi e mon kon ɓe sakkitora e teddingol ɗum. Ɓe laamiɓe kon to iwi ko ɓiɓɓe mon, ɓe taw hitta e mon. Si gorko e sonnajo mum on haɓi, wona sariya Allah on gollitirte, ko sariya ji mon ɗin. On non sariyaji mon ɗin, debbo heɓata goonga e hoore gorko makko. Si nene ɓiɗɗo on haɓi, ko sariyaji mon ɗin gollitirte. Ɓiɗɗo heɓata goonga e hoore nene, ko mbo halanma ɗum na ɗo Allah. A wiyata ko Allah yewtumangol konngol. Joni noon ko honɗum hewtini julɗo on hande, ka tawata koyo bani adama wano makko ara suɓinamo boneji ɗiɗi, o suɓo ƴettugol bone hun tosokun fu. Andu noon bone hun tosokun e bone janduɗo ko an wi tosokun, ko Allah fof ko bone. Ñawore no bani adama ñawirta e no Allah ñawirta na gotum, no bani adama yirta e no Allah yirta na gotum. Seede e muɗum yimɓe ɓen wi annabi Ibrahima petit garçon, Allah wimo nation. Yimɓe ɓen yiimo ɓayi kum bonu kum murtu ko, Allah yiimo wi ummata. Donc na yiyande wotere tooña ɓenguma ka suudu Allah yiye faasiji, tooña ɓen ɓoodima ka suudu Allah yiye faasi. Yaha on ka ñaawore ɓe jonte an gonga. Merci kadete so jonno inen arde ko honɗum addi ha tawi mo wona julɗo on aray laamo julɗo suɓinamo no o wuurira. Ko ɗum addi ɗum? Ara non ɗum taw e wi ko rokkugol faamude sharia Allah on ko dewal. Iɗen sukkude sharia Allah on ko nunɗal, ko dewal wano juulirtani. Dewal ɓurgal mawnude ngal tawata sa ɓanti ɗengal ko wiyaɗo ɗo ko yeesojo ka diina ko on nodday ma kambane. O kambane de ma o hulɓine ara noon aduna o fof no yaltinde miijoji mum ɗi, mais kanko mo ma on kambanayma par ce que on ɗum iɗi fuɗi ka hoore may. Joni si tawi portojo on ari tawima ka ma, an a wi ko a julɗo, a ala na sharia fi paykum, ko honno goɗɗo wondirta e paykum a ala na sharia, ko honno sharia fi sonnaɓe, ko honno on haqqe sonnaɓe, ko honno on haqqe paykum. A ala na sharia lanɗo, a ala na sharia laamaɗo, a ala na sharia jawdi kaalisi économie, a ala na sharia haqqe kawtal. Mais o jiɓoto est ce que an ko a julɗo ɓay kanko himo andi ko windi kon ka deftere ma, himo andi ɓeɗo fuu ɗo jonnita haqqeji, bal hay haqqeji ɗi ɓe woni hande feññinande aduna o goɗɗi e majji ko toon ƴetta tentini ka bange jawdi l'économie, ka bange justice, buyka ka nder l'islam ƴetta.
oui ko honno kanko o faamirta ko a julɗo hiɗa wondi e ɓiɗɗo ma hiɗa jogimo jogande nde islam o jaɓa hiɗa wondi e sonnajo ma hiɗa jogimo jogande nde islam o jaɓa hiɗa jogii laamateri ma hiɗa jogii ɓe laamiɗa ko islam jaɓa hiɗa wondi e kawtal ma hiɗa wondimo e wondigal nga islam jaɓa ko a honno wo ko a julɗo a juulay waktu feƴƴata a hooray lewru feƴƴata a wattoto wattande vraiment ko haaɗo ko honɗum holli ko a julɗo joni noon ɓayi o tawi diina ma kan ko sengo timma yona so accidima e hoore ma a ƴakkay ɓikkoye mako a ƴakkay ɓe laamiɗaɓe oui c'est la jungle c'est fini kala ka sharia yalti gurdam yaltiɗo o innuma noon hannde kadi jaɓu ɗum ɗo ko ɗum woni droit de l'homme ko ɗum woni démocratie ko ɗum woni socialiste ko ɗum woni capitaliste borɗo barɗa en haɓa artira wayno jaɓu ɗo ɓay ala ko jogiɗa jaɓuɗa masubinima ayi waɗi tade masubinima maniji sikka noon ko diina woni haalde naafi hombo suɓinma kala nanɗa kan haala inno acce hakke mo suɓinima hombo si suɓinima o laɓɓinane ɗon taw Allah ka bani adam so innima ko bani adam enna eyo an ala doole salagol suɓagol ɗiɗi kala suɓoɗa goɗɗum ala ɗen ɗon doole kadi so innima iwɗo nde kuddi Allah ndin no halkamara ala parce que ko yimɓe halketeɓe no iwɗo donc ara yewtere men nden ko ɗo woni hattude hannde meɗen salmina meɗen weltano kala ƴettuɓe tammon jenti page amin on en tori Allah subhanahu wa taala musidɓe men soñjorɓe téléma angola to nangi yo Allah newinanɓe fiyakiji maɓɓe ɗin sonnaɓe soñjiɓe e dewle worɓe soñjiɓe e dewle musidɓe men soñjiɓe ka jaaredi ka ndiyam wontirɓe Europe wonɓe soñjade fi kayɗiji fi golleji yo Allah newinanɓe faalaɓe artude ka aljanna men ɗo yo Allah artirɓe ka aljanna men ɗo. Merci à toute la famille. Har meɗen salmina on fof pet moɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullah.